rehema na amani na zimwendeleni. Watukufu, ngamruditse na nrejei nitahe zisamaha ukaya ngambitso muda ntushinda na javan rajara hadisi mbavi nati ukaya kabatizo hamba sha timambiani ya ukaya imakati ya mwiso yanu gaminastishihala zinji zanjalilia ebonge shehitwanga shifanya uhazi haku gamlemewa haku horejei hunudahoni ntushindana honra suha ya ukansi vanu iliri hadisi mbavi ebonge gamtahozi samaha hizo kwezi watukufu mko huishilia imakalima ya hangu mko ujivwa nayo na nanyikao nyihuiviwa nayo simabiani ndongo nzima bahi kuniveha harumazi rezo sosio zinu ya ukaya minga msomo hata vasa nga msomo hamande namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarambia ya ukaya risome hata mpaka nda haina wakati zemfiaz jouzia. Iyo ndi namna vangu mimi najipanga tijipanga ya ukaya holiho ngamina ujinga winji haruma yankili ya hangu haruma shitwa shahangu ukaya vanunga vandu watsohelewa ya ukaya miuzamba kadozi nji ya ukaya yankili iyo ijaifanye hazi igirenge misomo ya ndongozi nji yabo haruma yankili iyo giladhimu haina mbava hanu walomba ndongo ya ladhimu mwanadamu ya isome ya ifundishie ya ijue giladhimu yankiliyo irumishie haruma ndongo hizo yabo ngabo zila ikawa yankili ngeshindao ngabo zila ikawa yankili kaitsushinda yabo zila ikawa yankili kaitsushinda ya vembea yabo nde zila kwamba ukaya mrunge mjinga wa hazo kinyume ya hatu si wa komori ngamreje ile kalima sisi karibenze rikubali ya ukaya ngabo izore juwao ngabo izore tso ujua shasi urenga ukakalima la ujinga yabo uo hamba yedaba la sinde namna hiyo ujinga izonde zenongo ikao mndu katuzi jua haina ndongo ikao kutuzi jua vala wewe bo mwanadamu ngawe mjinga wa heze ndongo zila izo dizo na hamba ya ukaya haina wakati njoo javan ngamjo sana rieshelezizane ukaya hiyo aya ya Qur'ani Mwenyezi Mungu yarambia ukaya redoeshelezizana holihori kubaliana ya ukaya sima Islam habari yeshelezizane bahoshelezizana yohunufaisha enda wavi do wanadamu ikao ngwarao Allah Subhanahu wa Ta'ala na yabo wanwarao Allah Subhanahu wa Ta'ala wao si wapara hindini si wapara maislamu kwezi watukufu nsina suje mahususu sha ngabo makalma menji kaunga ntabishao harumale jao fula mola hangu ni yaishiao yetembea harumaze rezo sosio zinu ni makalma yanu nga kalma amjomba kalma imana hamalo dzima bai kuangaliza yao mbawazinji likalima linu imana linsikitishao zabarindi ngalitekeleziwao ani ngalambwao ni wandu wa sumadini ya usilamu likalima linu ngalambwao ni wandu watangazaji likalima linu ngalambwao ni wandu wa adana mila likalima linu ngalambwao ni wandu waduhazi waparamaizi wabalighi walona ulezi likalima linu ngalambwao ni wananyile watiti rahazi yankiliza hao za sukansi ndondondo hozeloni likalima linu ngalambwao na wandu hamadami maraia basi ikawo ujidai ya ukaya alhamdulillah ziankiliza hao ngazifanyao hazi aka mimi ngoni mwandu ikawo miujidai ukayankilea hangu njatso iranti shami husana titapalisa ili itahe ijue mbandongo ifundishie mbandongo ije ijue ya mbenrongo likalima linu litongesa sonti pia ritilo harumandrabo yo demana vokoti wono ya ukaya ambeseye e kairi ni jevan njeni mwelezeni heli mimi naelewa le kalma mana dizo mimi niko hamba ni hamba heli mimi naelewa mikamba ukaizondeze kweli wala mtu amba ukaizo wandwa jina wambao hizo ndeze ndrabo
sheza hangu ndeze kweli sha mi kwamba yeheli mimi naelewa tirditi towane mifano wakati ila nyinyi mwaniishi ya marudi maishi ya wanadamu wao wahamba nyinyi de majiji nyinyi ndo mjo hukumu haukabanu ngari mrongo zaoni vanabeseye izo wanama wanjeo harumazo rezo sosio zinu ranzide mafundi wa dini ranzindo wa milanansi ranzindo wa siasa ranzindo wa tangazaji ranzi hani ze grupu zonti pia za wanadamu ikaongwa njeo harumazo rezo sosio zinu anibeseye kwa tuyelewa ya ukaya vanu ngari rongo zao ye peplo ani ngari mrongo zaoni vanu nyinyi ndo wala rimrongo zaoni ya ladhimu mkubali ya ukaya ngari rongo wao ndo haungari rongo wao nai nyinyi ndo rimlinda woni mrijibu ani nyinyi ndo rimlinda woni mrielewe kado tsaharangali sha hama beseyo wanwa jina heliwo wafikiriu watungo fikiri kabala umuhimu ndo tukamdia jevanu ya jeyambe yode mana sisi wasaya riko utabi hazabari parce que yemania ndo kaya sisi rielewa kazenongoza jazahambu abanu valo waishi yao ngeladhimu wazelewe wazirenge warumie yawe kazi jazambu namna ikao si wasaya ngari unao kailatinde namna rajuhamba hawilatinde namna zenongozila wa ukweli wa hazo yawe karidaza yawe dhulumu samahani watukufu yawe karidaza yawe dhulumu malanga bwandu wenji watuhuziishia watuhuzirenga wafikirika bala zilandeze kweli na balanga bwandu wazijua ukayazilatindeze kweli shambeseye kwa janiki lwa jitihada ne taratibu ya huja ya wazambe yabo sisi Mwenyezi Mungu ya jahili ya yarinika ya taratibu ne jitihadi ya hujari ya lazima rijeri zambe ekari zida za karja zamba karja ratowa ya fikire ya hatu hulihonde zendongo hizo yabo garjo tabisha maudusu kwa kiyama garjo tabiha hunu duniani manabori hinyi yabori dhulumu ariditsena maudusu kwa kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ngujori tabisha manangu ujuo kazenongo zila rikauzirambua yeye nde ujuo yewo ukweli wa heze kweli yabo gujo wakati hiyo gujo rizingara ya rehimise hundo mzima kwezi watukufu banu Allah subhanahu wa ta'ala haumbu zenongo pia hasiumbu mbili bo watukufu ngabo njema ngabo mbi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harambia ya ukaya haina mbandongo ntiti nzima ntiti haifanisa na mbahindu wazungu wa kuhomba atomu haifanisa na atomu ya ukaya embahindu hiyo mbandongo hiyo ikahuifanya mtiti wa hebani ha atomu mbahindu ikao yekimanga yo harimduka jihuiona hobuwe matuhe namna inu shabahe ya shombo spesiali mdu wako ujua hakaza ili mdu ya rambuwe mbahindu hiyo ya mbao atomu basi haina mnandrongo wa mfanya mwema wa kiasi ya atomu kuna udhulumi wae gojo muona gojo ambilwae gojo nisiwae maudusu kwa kiyama na haina mnandrongo wa mwi wa mfanya mfano wa he atomu hiyo maudusu kwa kiyama gojo mparisa gojo muona izo ndongo ikao Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala de yaziumba haumbu mwanadamu mwema haumbu mwanadamu mwi hafanya mwanadamu mrenda zema na mwanadamu mrenda mbi hafanya wezi na watu wezi hafanya matajiri na masikini hafanya mwanamme hafanya mwanamshe bo watukufu izo sonti pia ngarizijuao kama sizaritatsalia sisi wanadamu kwezi gamfikiri yode heli mimi naelewa harume yankilia hangu karja paromba ukaya sikariji hamba ya ukaya usufa ye mwema zozo kazikiri kwezi watukufu njaparo ishia mimi ranzina juha hatarjurwa suliha basa mbiaka uvumbua mwanadamu yambe ya ukaya wei mwema suwangu ambo ya ukaya ye mwi ye wapeu ye mrenda nai suwangu ambo ye mwema ye mrenda ndro izo ndeze kweli yode namna ya mwanadamu jabu konga rjo le bumbu ala mwanadamu ani yabo ketutsa haioni se ya ukaya mwanadamu kajaparo fanya mbandongo njema sha wewe kuna ujombe ukaye mwanadamu yemwe mamwi izo kazi jaheya kama jaheya kalima la helio ranzira huluki harando rajuhara nziutitini atarjeru wanguwe riwasuli heki ya sirilio inu karjaparo ishe mdadongo ukaya ulamwe mamwi suwangu wambo ke mruola mwema suwangu wambo ya ukaya mruola mwi keituto ngesa ya ukaya karambe mruola ye mwi ike hapo kajaparo fanya mbandongo njema
ketutongesa ikarambe ukaya mwanadamu wala ye mwema ikikaja parofanya mpandongo ngombi sha le kalma suwa ngarimnikao kalma zima haruma yo maili suwa ngarabo ye mwema suwa ngarambao ye mwi yabo tofauti ilu yabo hindi abo no babana kanzanjeni waswili nieleze ye mafundi wa dini nieshelezize mafundi wa dini nieshelezize watangazaji niesheleze wandu heze milanansi nieshelezize wandu bahi hamandami ya ukaya naritafadhali baba no yankili hatu inu ikaujaifanye hazi vanu imanara nikilo ankili rijeri anye makalma nezendongo nezitendo aza hatu rijeri dozi ziangalia rezianalize na rirenge mfano sorenga mna mfano mtiti haruma wa ustaarabu si uenda lekoli karende lekoli si ufanya amba hindu zambao devoir halafu ekarifanya ze devoir zila bahiyamba hindu yambao mwayeni mwayeni uwo ujasi babu hindi uwo huja waheze ndongo ikaundi zo mdu yafanya halafu wanu ngondo wakalukwile ekaye mfano sheisabu uhundu udwe ye francais uhundu uturwa ye nsujua hindi ni uhundu ye tiji hindi ni uhundu jao zila pia ngazundu zitanganyiwa halafu rikalkwile umwayeni halafu yawe ka ushindi huparisa umwayeni haikanga ungekorjo sur 10 uhundu 9 sur 10 au 8 sur 10 au 4 sur 10 au 5 sur 10 yabo uhundu umwayeni yabo garjo hamba kabo wewe ngawe na nivo ani yabo karendo njia harume daraja yo yabo huwasule daraja ya ukaya we mrumema mana uhundu umwayeni eka husinga we haruma hau 2 hau 3 sur 10 we mwayeni yabo wewe mrumwi parce que yabo wewe zenu wafanya zila ngabo mbabi wafanya njema shaye zembi zi dépasse zenjema yabo eka zembi zi dépasse zenjema yabo wewe mrumwi eka zenjema deza dépasse zembi yabo wewe mrumwema yabo ketuzia ike kuja paro fanya mbarongo njema bo tukufu mlona ankili na mtafadhali wandu ulimwengu ni Mwenyezi Mungu parce que vanu mbaba hanu mjomwe tiyo wanadamu harumaze piyeji yakaya ebanu fulani nyikamjuvumba zinjema zahe ebanu nyikamjuvumba zinjema za azali ebanu nyikamjuvumba zinjema za fulani ebanu zinjema izozo huja hamba hindu yambao pourcentage ikimanga wanduangalia ya ukaya habasainu mfano na turenga mfano ntiti habasainu ngasina lekoli des écoles za hekomori ngarenjia haruma ze college za hekomori rendera ngalie haruma hekomori ngasina college nga ze college zilo praticable zilo njema za stahiki zikanewana zioni engizonga yabonga rito calcule rione kari hundu ya ukaya ngasina college jana zemengo mirarunde zilo njema zemengo mfuka rengi zombi yaboka bati yaboga rjohamba ya ukaya kabatufanya watandongo haruma yenti ekarendera ngala haruma zenzia rihunduka yanga sina pare jana ze pareze kume hauze 20 ndezilo praticable andezujwa hande sheha sheze mengo sheda kasujwa hapo kama jafanywa ndongo hiyo ndi namna mwanadamu mwenzankili yako hubimisa ndongoza fanywa na ndongoza tufanywa mrumwema na mrumwi mromangalia haruma yezitendwa za heizo gabomba bahanu walo uziro ikao hata mpaka nda habasa na yomba bahanu yabo ngamlaumwe mafundi wa dini hususan ukaya wadiwaza ya ukaya banu ngabo zitendwa so banu sontipia raba ukaya si wandu wa makosa mwanadamu yemdu wa makosa kullu bani adama atwa izo zamba sontipia ngari zijuwao ngari ziramuwa ndondondo kabanu sisi wanadamu wa makosa yokabati hata mwanadamu uturambua sha walakin yabono bana kanzani waswili banunga boli la kosa ikao mwanadamu wewe ujua ulifanya lirengwa la ukaya lila dhambi ngabo lila kosa ikao mwanadamu ikahulifanya lilati dhambi lihutoa haruma usel haukaya banuka bati kafiri kwa ufanya dhambi izo ndizo lazima doso misanando dorambua banu kafiri woka dofanya dhambi shabane uko ufanya bahindu yambali nu dhambi uo mdu Islamu kwezi bo mafundi watu kafiri kadofanya dhambi haukawo katina bahindu yayi amini ukatufuta Mwenyezi Mungu ukatuta fadhila katuta jindini shabani mdu uka ufanya rongo ramba ya ukayali la dhambi
wala hafanya dhambi yabondo yakubali uislamu dole yamba ukaya yeye islamu. Halafu yabonga bozila zitendwa ikao Mwenyezi Mungu wala Mwenyezi Mungu yariumba, basi hambake mwanadamu hafanya shetendwa isho Mwenyezi Mungu hamba ukaya ye mwanadamu wote mlaani bomafundi watukufu kausi umwanzani. Basi hena mnasisira somesewa kartujua ya ilmu ya habasa shemba biyo sisira somisiwa mndu ya laani wani Mwenyezi Mungu wo hasa hatolo harumaze rehema za Mwenyezi Mungu. Yabo mndu ya tolo harumaze rehema za Mwenyezi Mungu yabo lede ya lahe ngilo harumema kafiri. Haina mrikao haisa hatolwa Mwenyezi Mungu adefinise ya ukaya woi hasa hamtowa harumaze rehema zai ukaya haina dhambi. Manadamu yalifanya shaye hukuma ya hado Allah subhanahu wa ta'ala halamba harume Qur'ani parce que vale Qur'ani ila code shila sharia sha mahakama yabo haina rongo mwanadamu yafanya uyajikubali ukaya ya Islamu yabo harume Qur'ani Mwenyezi Mungu hamba yabweka ufanya rongo waikao zihutowa harumaye rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala yabo hizo karna ulamba ukaya bala hufanya dhambi bala huroha haruma wa Uislamu bala wewe kuti Islamu ani ngojo baki udwamba hena mnainu kamimi Islamu mananga mwendo msirini ngamfungo tumu ngamtoza kanga mwendo heji shawo ukweli haina yaelewa wa namna ya Uislamu yabo wewe kuti haruma ula Uislamu yabono mbaba hanu ikao ngabo mafundime nji ngwa jitrompeu ani yankile ya hao ke jawasu ile daraja hiyo manaba nizori mabiani au kaya bano ankli na hikma na husoma izo zindu ziraru za tofauti izo zindu nraru izo ndongo nraru za tofauti yodemana bokosi siwasaya ramba ya ukaya ngarjodo sana rejabanu mana alhamdulillah zenongo hizo si ukanti rizitaha rizitsansanua ritaha wala wazijua wareleze rishinderi rambwe wokweli ngabo ya lama dhambi ikawe ekama nadamu hayafanya ngatowa mndu haruma ula Uislamu betina ukaya hamadeheli riko hamba kaya mdukati na ruhusa yambe uka fulani ye kafiri oui d'accord shanga mina ruhusa nambe ukaya shetendo washifanya isho bomndu isho shaki kafiri oui shetendo wafanya bo fulani isho shaki kafiri ili ni hadharishe ili ni huashelezizie ili ni wane ya ukaya kweli banu wewe ngo amini Allah subhanahu wa ta'ala malaika njahwambi ya tidaza ijo kirike ngawe na ujinga ufikiri kwa ya yalame ngoni mwe madhambi lila dhambi hufanya halafu bakisha nilobala ujuhe udondo msirini wenda we swali ikaba jomuizu watumu wende ufunge ikaba ja hunduma pesa urenge wende heji na balango turavuza bure vala wewe bumanadamu ngotoramvuza bure izo ndizo zatongesa sisi wasaya ridungo hamba ya ukaya na risome na ritahe risome ranzi manabanu ngasi haruma ujiro ekaka tutahara soma zenongozi nurazirambua wa ukweli wa hazo shangar tungo udaza ridorenga ya ukaya fundi fulani hamba jao shasisi wasika tujitana bahi rahisi ya ukaya no vanaba hatibalighi ngamina akli tiparamaizi yabo mimi ngamanzishiwa yabo mbaba hangu tine ujukanzishiwa le dhambi la hangu yabo fundi wangu tine ujukanzishiwa le dhambi la hangu sha mimi wami milki ya mjonzishiwa yabo haina itendwa shini shifanyao Allah subhanahu wa ta'ala ngunangalio nai mania ngamino wakati manahani hatina muo ngamina muo yabo ila dhimu nsome shantibaki shena ujinga tidoro horwa tijati banu tijati lamba ukaya fundi fulani hanambia jao fundi fulani hamba jao no yewewe yankilea ho Mwenyezi Mungu yaunika maana hizo ndio wana Mwenyezi Mungu yaunika yankilio uje uirumie bo mwana ma yankilio Mwenyezi Mungu yaunika uje uirumie shakaje ka uhunika uje udo iremilia hosoni mwa mafundi udamba fundi fulani no wewe hubwalwa ankli yaboe mafundi ngo wenji lazimu waishilie wangalie yankilie yaho yufanyise hazi fundi uhambioze kweli endo mwija sweloni yankilie yaho madabanu ya ujoka hufanyilie jugement ya ujoka hufanyilie mahakama ye kwamba Allah shati abudu ti Fatima ti Zainab ti Ibrahima wote ujoka hufanyilie mahakama ya ujoka hufanyilie mahakama uwe ye kwamba Allah huwa ndiye hunike yankili Allah huo ngurambuo ukeyankiliaho
yelewa ya ukayaza ndogo zila ila tinde namna lazima zifanyishe ekahuzidaza Mwenyezi Mungu jo hukumu asibabu ndizo maana yeye ngujua kaza ndogo zila yende ulone akili yako uyende so ngurambua kaza ndogo zila huzijua ngujua kazila tinde namna ila no hudaza iyo de maana sisi wasaya ikao ngari rumia uzila ankili ikao ndo Mwenyezi Mungu yarinika ya ukayakarna ujua huzidaza hakuheshimu mwanadamu ya umbwa hamandasi wendo mshanani hamandasi uloshahula hamandasi unomaji hamandasi haina mbondongo yonti pia yafanya hamandasi maana ye mzima basi rambilo ya ukaya hatafautiwa na sisi sonti pia yehomba Muhammad sallallahu alayhi wasallam da yedahi sha wanru wanadamu wanti pia waloho nyuma yabo wauti wanru wahutrompe mru wauti wanru wahutongesa mdiaje ende mroni hasibabu ndawo bahari je wamba gelazimo mndu wa ye yafanyile hazi yankile yahe rirenti ula ujinga wake hale ula ukaya zunupia rengeri rihae mafundi no sijau keina ukiri bu mwanadamu mananga wena ankili lazimu urumie yankili yaho ebenge hezi taratibu hizo ikamuhimu mananga rishiao mafiti menji wanru wenji wajao haruma zerezo sosio zinu wejao mbandongo za batani zitona hatambamana weminya wanadamu ziyankiliza hao walangu wajua mbaka ya fulani hasisi fulani haheza ekamtuona kahafanjau kamtuona ukahasisi jau ridiwa za yaukaya yoti nde namna mwanadamu mwema yakovumbulwa mwanadamu mwema wanrurenga zendongowo pia ikao ndizo yeye yafanyao wanruangalia eske yeze njema dezinji ekaze njema dezinji yabo kweli mwanadamu wala ye mwema yabonga sina ye furswa rijue rambe ukaya woi mwanadamu mwema ekaye zembi dezinji yabonga rijunga sina furswa rambe ukaya mwanadamu yemwi yabokana udofikiri wala wana njema wafanya yabono bana kanzani waswili yabuka Allah subhanahu wa ta'ala hamade namna ya rambi harabia ukaya zenjema zo udwa hulazembi jehelibo ko zembi zo udwa hulaza njema hawe mafundi na mjemrambi ya kaizo Mwenyezi Mungu kajazamba zenjema zo udwa hulazembi ifasiria yabo hindi savediri ukabo hufanya njema zinji hata ilamba vimbi wafanya kaituoniha kena udwa huvumbula manaze njema huzifanya zinji kinyume ika hufanya njema nchashi halafu ezembi huzifanya zinji yabo zilambi ngazendo za avale zila njema yabo kana udwa redovu huvumbua na njema nambi kena ukiri kaina ukiri bwatukufu iyo kegna ukiri harumo usilamu hata harumo ustaarabu maana harumo ustaarabu ndaizo namwambiani wanruvira harumo bahidu yambao percentage wanruangalia ezilo zinjida zi ekai hundi hakaya kaja kuja hundro mayeni yabo we mrumui yabo we mru ikawe yani fo yaho ngiyo hambwani ekau hundro mayeni wi d'accord doku na tafadhali odoka babu mana banu mimi ngamono kazinde zendongo muhimu ya lazimu rijevano rijedwekezana rijeri somane sharti sojejeri jari rizingarale giri la sojedu jaban rijara mbano guza mafiti zitona hatamba faida halafu tujuru rendare rejeidingoni manabo ziankiliza hatu ngasungu rejeidingoni gasugu rejeidingoni walangwa wani yao mafundi walangwa wani yao malidori politiki walangwa wani yao maraisi walangwa wani yao majau haulaba ani ujinga wandu warenge ujinga watia harumwezi itwa kabati mwanadamu wanzo ya towewe ujinga iliri someso wana no wajuhu no wanashe watu watibakishe harumaula ujinga ikaondo sisi rakanuo hata rijeruwa sulilewo rito ushinda samahani rito ushinda rautowa sharibakisha haruma yebataniyo ngartungo henda niyo wala ngutohea hadapiza wala hahea havumiza wala hahea hasisi wala ridiwaza umuhimu bwako mori banu rendao mbio bohulekeza yenti na yabo yenti tinde miri yenti tinde magari yenti tinde zenyumba sha yenti ndo wanadamu yo hata Mwenyezi Mungu wae harambia ya ukaya kana ubadili kaumu betina ukaya kaumu yo isana ijibadili wa mwendo wa hayo yabonda si wanadamu yabo sisi ndira lazimu rifanye hazi hatari jibadili na yabo ufanya hazi rijibadili ndezinu do ujaribwa mbila naze kweli shansibulie mwanadamu hahea banu
hajahado ambayo ya ukaya fulani ngotodo vumbua zembi zahe shakutu vumbua njema. Bien sûr sina ujua vumbua njema mana ntuzi wana ezembi zidepase zenjema yabo yeye kati mwanadamu mwema abonge mwanadamu mwi umfano timoni sanibanu haba hainu mfano mru ufanywa dhuluma mru dhulumu wana uo Mwenyezi Mungu hamsifu daraja hindi mru dhulumu uhalani wani Mwenyezi Mungu wonge harumaze laana za Allah subhanahu wa ta'ala mru rohitwa mru utowo roho na Mwenyezi Mungu ndiye atia roho ndiye lazima yatowe roho wonge haruma daraja hindi wonge harumaze tendo za kikafiri watukufu yabo wadoli bondo ni Mwenyezi Mungu mwanadamu kana ujua yajiafunye mato mfundi yasoma dini ya heyeba nyadomba ukaya nivumbue njema za mruka onge ngufanyo dhuluma ngudhulumu wanadamu vanu kwezi watukufu swala ekahu swale bo mwana maislamu wewe wajikubali ya ukawa wewe islamu ekahu swali iyo ya ndoe swala iyo ya honda na Mwenyezi Mungu bahi ekahu fungutumu iyo ya honda na Mwenyezi Mungu bahi vanu ngarinjeo harume domeni ya mwanambasi maislamu sheveye ekahu ende heji yabo iyo ya honda na Mwenyezi Mungu bahi kabasi mwanadamu tena utoka unjia buhari yabo utowa zaka iyo ya honda na Mwenyezi Mungu bahi kabasi mwanadamu utoka unjia buhari yabo na mangalia wa utukufu Mwenyezi Mungu yaunika mwanadamu na rangalia na ribimise ye daraja na utukufu Mwenyezi Mungu yaunika mwanadamu yaukaya zendongona zivumbua hizo ndeze nguzo nsanu za hosilamu hadani lo tomba la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah izadunga yabo uswali ufunge tumu uende heji utowe zaka hizo ndeze nguzo za hosilamu shaze ndongo hizo bo mwanadamu mwana ma islamu ilazimu wewe ujifikirie yaukaya zenongo hizo ngo fanyilio Mwenyezi Mungu na banuze nongo hizo hududwa uzifanya nai wewe gojo jihisi yaukaya bala wewe ngo zifanyo uje uhunde fadhaili ya hazo na bala kutuzifanya ndo shawa lakini ngawene bahati uje huiparisa muhariyabu habo yaka wewe hutonyenyekea hukuzikubali ngo zifanyo ijokiri unjie haruma ye rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu ya hurehemu habo yaka hutokubali hujisumete ani hukaharumaze amri za Allah subhanahu wa ta'ala huenda Allah subhanahu wa ta'ala ya husamihi yala mapoto wa yabita harumaze ndongo hizo giangalia zendongo wafanyidia mwana nyuho zemali wazibuhe mwana nyuho yezidwa wazidei mwana nyuho ye taratibu mbi ile fitina walitinie mwana nyuho ye jau waifanyilie mwana nyuho Mwenyezi Mungu hamba hindi mpaka urejei wala wamdendaze ndongo zila yende ya husami hiranzi maana ile kosa la honda one mwana nyuo Allahu akbar Mwenyezi Mungu narangalie rione ye tofauti iliyo sisi wasi tushinda rajitanabahi vanekatizia mtufunga tumu yabo mimi tikafiri yabo mimi nje kafiriha yabunga mina ulemevu ekati kubali kabanu kweli ngabo mzu watumu ya lazimu ni ufanye njafanya yabo uo ulemevu mimi nafanya she yabo mimi nje kafiri hapo tibakisha ngami Islamu she nje shida nafanya ekaze mfano nje shida nendo msirini nenda na swali ngabo zila za hatu za kidunia ikawa Mwenyezi Mungu harizilia ya ukaya ndongo hizo ekama anadamu kajapa rovira msirini shaende hata wakati hafariki mwanadamu hata hosiwa kijaladhimu ya hosiwa hata uvaziwa kijaladhimu ya vaziwa hata huswaliwa kijaladhimu ya swaliwa ani garozi la ndongo wikao sisi wanadamu interdiziwa rambari zifanye eke mwanadamu ikajazifanya shaiyo kaituzia ya ukaya Allah subhanahu wa ta'ala eka ngwanzo ya husamihi hasibabu ndele dhambilo watuka uswali ikeka jihusamihi gujojua ya usamihi kinyume ya ladhambi wafanyia mndu mpaka ye mwanadamu wae ya usamihi kinyume ya hedhulma kinyume ya heroho waitowa kwezi watukufu na risane rike wanadamu wakweli maana hizo ndezo utongesa yensi hatu ikauhe deka sisi wanadamu rikauha hiyo ndi hazi sisi wasaya rifanyao hazi sisi wasaya rifanyao ndiyo dohueleza na zila ikao sisi ngariona ukayanuma fiti
na vala zilande zenziro zilande zilona wo uziro zilande joka upeze zitsongese haina mbarongo rijoka hamba ngarifanyao sha ike Mwenyezi Mungu kaikubali ike Mwenyezi Mungu kaikubali ewi ikausa uroha harumaze nzia za Uislamu hapo Mwenyezi Mungu kana utwa ya ukubalie yode ila wanu mafundi watu wasoma wadungo ujavanu weche werambia ya ukaeka hwende nguabudio mwanadamu kulekeza ya ukaya mwanadamu hasibabu ya mwanadamu ndo ulao hasibabu ya mwanadamu ndo unwao hasibabu ya mwanadamu ndo ufayao hasibabu ya mwanadamu ndo uvambao yabo nguabudu mwanadamu yabo wewe bomdu kutuabudu Mwenyezi Mungu shangu abudio mwanadamu na hamba we Islamu vani yanude makalma muhimu sisi wasaya harumemba nkile nchashi Mwenyezi Mungu yarinika riyaona ukanga yo muhimu ya ukaya rijerido elezana rirambue wo ukweli ya ukaya vana mafundi watu ngotuja vanu wala piziwa enda wa mafundi watu wala piziwa na wala ambao ze kweli zabari ndini manaka rijazwe ya hambilwa ze kweli rizwe ya rifanye msajaja rizwe ya ukaya sisi wa Komori rifanye yedini heli sisi rijoka hanza na hiyo tinde namna yedini tinde namna hiyo rizwe ya rirenge mwanadamu bahari ya zalwa ye Mkomori uporo usufa na Fatima rambe ya ukaya ya Islamu na hapo katina hata mbaitendo ya Kiislamu yafanyao imbaitendo wa rijuhamba kaya Islamu ya rijuhamba kaya ambeseye ila ya Kiislamu yafanyao dio ndekabla kangufungo tumu na yawe tumu hiyo jekirike balangu ifanyo shake tuenda mbabano balangu tujirantina nzaya izo si hwambilwa nkado zinji harumaze famili za hatu ranzi harumaze famili za hatu wangabi wa mana onu wa baba hao wangabi wa mana onu wa ziza hao wangabi wa mana one mazuki wao wangabi wa mana one mano wa jomba hao wangabi wa mana ho malaho ni hao wao wanga harumasi wanadamu wa Komori na yabora mbilwa ya ukaya umani wa Tsundaru yabo dejabu mwanadamu saula wa harumaze rehema za Mwenyezi Mungu kabati mbarongo ujoka uimba ibada ujoka uifanya hata Yeswala Mwenyezi Mungu kana huirenga kafadhali katumu izo sonti pia ngarizijuwao na yabora ifunywe mato rifunye mato rifanya hama zinu kartuzi jua rifanya hama kartuzi wana rifanya hama yanu mafiti rifanya hama zinu rongo ikao hizo ngaritungo ulinda hari mpaka fundi fulani ndio ya jeyambe wakati kao babudu Ibrahim abo Fatima zenongo izongo zijuo yabenge hunumbisa rizamba yabarijo kawaili rike wararu riumbise fundi fulani uzambo yabo abo wala wandu jina wajenda hata wajitanabahi waelewo ka unova nukwelinga si haruma toru sheka unjia haruma zerozo sosio ngola pizo mfundi fulani bangu ambweze kweli nguhambiyoze kweli ngwambwe namna ya hedini sha wewe etaratibu ya hongota hopato la kidunia ngota ho wanadamu wa hanze ani ngota ho mahaba shandi ya ho wanadamu sha kututahe mahaba ya Allah subhanahu wa ta'ala yabo etaratibu hiyo ngaitunge sao paske hiyo ndira dungwamba ukayalewe yinu mimi usufa mfano tiparo hurendaze mabobo bwali tiparo hurendaze mabo Fatima sha yoke tutungesa ekati jati ikauha ngamdendo abudu na Ibrahima na Saidi na Mariama na Zainaba ngamwarendo nai halafu utorengemba ndongonje mana parofa nyili ya ila halafu jobe ukaya usufa yemwema na yabo haruma wanrukume ye owailinda wana warenda zema o wananeti warende nai yabo abwe mimi mru wapeu yabo mimi mru mwinyi yabo yeki kawaida yeki kweli mimi mru mwinyi yabo miti mru mwema yabo zilamba iza njema mbili na ufanyili yabo mwana maa wala zili zembi wafanya zila zili njema zila zizimi hakaziti wala zenjema zila kaziti jeheli boko kati dhulumu abudu ti dhulumu Fatima ti dhulumu Mariama tijati fanya taratibu tiroha haruma zembi zila titahistihifara haukaya yode handani ndo utostafiru nrejeyo Allah subhanahu wa ta'ala ni yansami hine zembi na zirenda nrejeze Mariama na Zainaba na Abudu na Saidi zila mali zao na wadhulumu giladhimu nzirejeze yabo wakati hiyo ni jeni fanyezema yabo zila njema njoka ufanya ngazu johenda zendeza lezembi yabo wakati hiyo njonjua na biloka ya mimi mrumwema bo tukufu mafundi watu bo tukufu watangazaji bo tukufu wa adana mila na mtafadhali wandoli wandoni Mwenyezi Mungu rilekeze zenongo zinu rilekeze wa Uislamu watu manari kubali ramba sisi maislamu ena ridunge inamna mtume sallallahu alaihi wasallama ya rambia rifanya wa Uislamu haukawa Uislamu ti huswali
Uislamu ti ufunga tumu, Uislamu ti huenda heji, Uislamu ti utoa zaka. Shawo Uislamu do hukamru mwema mbia ya dungane deinawo binadamu. Haina mwanadamu pia ya huhisi ya ukaya wewe mwanadamu mwema esharishaho shiti wonihe hosonimo wanadamu ekanga wenisho shangela dhimo wanadamu wadona shande kheri yaho bomru yabo uondo wakati kweli ujoka uonesa ya ukaya wewe mwanadamu Islamu bwa tukufu shake na ukiri wambe wando msirini urohebala wande watie fitina wambe ya ukaya wewe Islamu kena ukiri uroho msirini wende wa dhulumu warengeze mali za wandu yabo wambe wewe Islamu kaina ukiri yo kaina ukiri abo wewe ti Islamu kena ukiri uroho msirini ubire wende bala wende wafitini fulani ya jere ngwa ende yaralo hiso ya ulo yafe yabo ambe wewe Islamu yabo wewe ti Islamu yabo kwezi bwa tukufu na tafadhali rido tofautisha maana bano zinudizo sisi wasaya ranzo rido tofautisha ya ukaya wandu waeleziwa ye dini wa ukweli wa hayo wanzo yaelewe gujoelewa ya dunge yafanye ya ututaya elewe hizo problemu zae izo problemu zahe yonde mana sisi wasaya walonusu ya wandu mapolitisien ikao sisi rengeze decision za hatu za ukayo wanadamu wao waroha haruma wa Uislamu kwa wati haruma wa Uislamu manezi tendo wazifanya warudiwa kazana wazifanyao kazitiza Kiislamu deja ndo utujawaje wadori hadaya warirenda hama wananyile watiti warighilibu heze mali za hatu yabo wanadamu hamada wao kwa tufanya zitendwa za Kiislamu wando ulivondoni Mwenyezi Mungu toku wandu hamada wao sisi wasaya karna uparonyongoha ze nafsi za muoza hatu bahari je wajewa wavuriza makalma ya kiujinga ya kidetournement ya hurimenyazi la ankili halafurambe ya rilevihe ne dunia halafuena mnainu ridunge wanadamu hamada wao karjaona baadhi ya lili ya uonesa ya ukayo wanadamu wanu kweli waroho wanrejei haruma ula Uislamu hema kalma ya hao hezi tendwa za hao shatujuru wakazane zitendwa za unafiki zitendwa za unafiki ikao hata mpaka nda hapa sainu kabata hata mdu warambuo wa mahalani wapa uso izonyo tipi ya bwa komori ngamrambu wao kamturambu wa mahalani wanadamu wapa uso hata mpaka nda hapa sa kabati manadamu mkomori ulo na ankli urambuo wa mahalani wanadamu wanu wapa uso hata irjeru wasuli hapa sa na yawema kati ya mwiso yanu ngabo wananyasi raka na haruma fikra nzima raka huenda mondo mzima wajawende hata daraja warikaushia si wananyao hahurivumbua nai bahari jeramba mru fulani karna uparo msamihi hezi tendwa zia zifanya wakaurambia kaola gujoka uri hui wala gujoka ujayaritowe haruma zenga marasisi wazinu yari hezebo juu engenda izo jana na leo bwa tukufu yonde mana sisi wasaya ramba ukaya haruma zerezo sosio zinu karna ujwauzia mana wahadazi wao tujurungo ovanu ngo haruma zerezo sosio raha kwa jazi ziranti wende zao shangwa ujuma unje haruma zerezo sosio ngo ndowe swalitisha wanashe watu nuwana hatu tujuru werejei haruma zila rezo sosio weje wamba ndongoza sudunganzia ndongoza majala ndongoza mafiti zisodunga hatamba bahanu wenda mbabahanu vanu politiki tindrabo wando livando ni Mwenyezi Mungu politiki tindrabo wanu waloma kafiri ya mifano hiyo ntipia si uitowa ngabo wandu waalamisha ndongo hana wanu na yabo karjaparo tosheha yabo ze peplo za hao kwa japaro tosheha kawanu ngofanya ndongo da wala walekeza wao shaize peplo za hao kwa japaro tosheha haina wakati wotoju hawarevandike ya ukayabano msharango mshashi vanu ngartsaho indemnite vanu ngartsaho primu vanu ngartsaho jau vanu ngartsaho jau wao nda wala wafanyili wao kafadhalika sisi richofanyiliwa hata kafadhalika sisi richofanyiliwa hata emge kwezi watukufu ikamuhimu njeni na nuembabi le kalmalinu ritafadhal mtafadhal wando libando ranzida nyima fundi ni mwishiao ni mwiharuma zerezo sosio zinu mujamwe tsamda fi wandu ya ukayana rido vumba zenje mazahao wekari vumba zembina rido vumba zenje manno kabizo kasjaheya kasjaparo parihani hamba bana mwanadamu alomba ula mwema mwike japaro kiri suwaye mwema suwaye mwi yapo ketuzia ike kajaparo fanya ndongo njema
suwaye mwi yabo ketuzia kekaja parofanya ndongo njema suwaye mwema yabo ketuonisa ya ukakaja parofanya mbi shawaru kwa dovumbua mbiwe vumbua na njema suwa ndongo mbauka ye mwi suwa ndongo mbauka ye mwema zabari ndeni ye mwi emana wo wingu wo winjira hana zenjema yabo zembi zilize njema ye mwema paske zenjema zilize mbi yabo zenjema zombi zo zinjira hana zembi c'est comme ça iyo ndi namna ya zinongoza pangia yezenjema zo udwa ulazembi yezembi zo udwa ulazenjema mwanadamu habakisha na dzina dzima suwa mwema suwa mwi ewi uondo ukweli na tafadhali zankili zatu zifanyise yazi vanu wote ndasi tindora mbao shawo Mwenyezi Mungu ndiye arambia hata haruma ustaarabu titoa wa mfano ebenge kwezi watukufu yo dinamna mimi naelewa ngamjo sami kaituka ngabo wanadamu ikaogwa to ngwa jisante uya ukayangwa o vize bo shami mitika hamba rongo ikaongizo general ngamziono kangizo general bo ngabo wandu wa heya wa mazero zo sosio toujours le kalma la haondilo ukayeka mru wandu ngavumba zenjema aizembiza mru wandu ndombane zenjema no izoka zijaheya kabatimba bahani toka yonti mjoka uparo henda mwende mazi hunde kabati hamswahafu tihajao suwe mwanadamu yemwi suwe mwanadamu yemwema voilà yonde namna ya mwanadamu yapangiha hele bumba la hatu la binadamu ni namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaripanga nezitendwa za hatu suwangari ndo hata ridepase rike wanadamu wa urenda nai rike wanadamu wai suwangari ndo hata ridepase rike wanadamu hurenda zema rike wanadamu wema voilà yonde le bumba la hatu hele sisira rafanywa ebenge garjota haze sama haza hatu ikaitoka ngabo mwanadamu ikao nguji sante ya ukaya ngevize nezonongo zinu mana mimi tika generalize nitoyo wanadamu harumaye woudu ikaunguo harumaye zitoza wanadamu harumaye influence ya wanadamu wajue fainyiliwa harumaze rezo sosio haina mwanadamu ya buembabe yankili yahe yendea njie yangalie harumaze hadisi za mtume harumaze aya za Qur'ani harumaye kistaarabu haruma upande wa usundongo za kistaarabu za pourcentage na jau ya angalia mbahindu nyinji na mbahindu nchashi yeshinu inwa mjojo hamba ukayaze ndongongizo njema hauzinu nambe ukayaze ndongongizo mbi iyo mdungubiro haruma ndongo za mbao pourcentage ngodo wakalkule uone uhisi ya ukayano ya bane pourcentage namna ilio ngewonesa ukaze ndongozinu kazi njema yabo mbulu hamba ukakazi njema haruma kistaarabu yabo yeki dunia yeki Mwenyezi Mungu ndio dezitendwa za mdu yabo kango fanyo mbizi nji tibahi mbize ndo hata zihutowe haruma wa Uislamu yabo we mdumu hii yabo narikane ila taratibu ya ukayasi wa komori ruwakinisha ukaya mduka duambia mwana nyoka ukafirisha ngodo tuambie mwana nyoka zenongo fanya wa hizo za kikafiri hamadi namni hadithi mtume sallallahu alayhi wasallam ya uzisiwa ni maswahaba ya mrumvura bange alafu mtume amba ukaya Uislamu shayabo haaswi ya uzisiwa ye mndu mfanya zina hamba Uislamu shayabo haaswi ya uzisiwa ye mndu mabandabo hamba wote Islamu panunga mwanao uo mtume ya uzisiwa bade kazi hadisi hizo za ndabo bo mafundinga mtu ya mjamobeka hiyo hadisi dhaifu mfano ono hizo zote umkinishia shewa lakini ngatungo hamba ilamba vikao ndiyo nyinyi marambia ebanga yonde suje muhimu ya kauni bihabanu ye lejio la leo ilinje ni benu mbabi zendongo hizo haina ujona ukaya zendongo na hababanu sambandrabo ujojua ya dunga hizo ya onao masulaha shamimi heya nkile ya hangu yonde heli mimi na rembea ya namna ya mdako analize ya vumbwe mwanadamu kuna ujuhamba kawo yimwe mamwi yoke kiri suwangu amboye mwema suwangu amboye mwi selone zitendwa zahe kwezi watukufu wanama habahanga mparo wanama rilo harume mbwana inu shanda siri lo harume mbwana rifanyao mwendo mzima ramba ya ukaya mpaka komori ya haki mpaka rihunde nti ya haki nti ikao gejurumili wa sharia haina wakati rijoka kufanya ndongo shazidunge nzia za sharia ngamu mparoni bwanama ya ukaya place de la republique ngemlindao ni ngamjiju wao kaitina muhimu ni ketibanu ndo mwazani ukaya wakati uja warudi tena mrejei na mrejei rijeri zingare bala baba handa kara zingara ukaya resistance raifanya inu atarjora ruasuli abasa yonde yatongesa ratulo wapia rahafa yonde yatongesa ratulo wapia rahafa
shaba walo wandu waraomba izafia mbavi shanga mumla bioni ya ukaya engeba nurikari puziri ranti komori la kejajo kaya hata emana bano abasar dungo amba ukaya ngabo ndongo zendao na hii banu kabaswela jao kabatusa jao dabora rafanye resistance inu bwana ma ngamde jeni mwambieni ya ukaya wandu wakautsa ya independence wao wakatanzani wao ndo wakafanya wa mshinzi wahurenga ya independence wakatanzani yabo lewe ino ritikubali rihadalwa ya ukaya izorifanyao hunu izorambao hunu legendori lendao hunu ritikubali rihadalwa ya ukaya unumendo wa bure unumendo wa kweli unundo wa furene azalira nzide mahaila atarjerwa suli haba saa watsomba proje itoka yonti ya itianziani ya jua ya njianziani dezinu rifanyao zinu imabunjilio ya fanywa yonti pia ya he mama tajiri ne matijindini zila pia manazo tujanziani dasi dezila ramba on dezila rizelezao harume dunia kamili abenge ritikubali rihadalwa ritikubali mratikubali hadalwa mrajambiwa kazilo mvuza bure au kayambiwa ukaya shetwani wa mwanadamu hamandaye daika wa mwanadamu hamandaye yabo wanadamu malaika waunga sinao wanadamu mazetwani waungwa sinao wajuhuri rejei na wao gojundi hao mazimeji watu wao wabeba hatu wao wanahatu wanawarilolea wanawasisa wanawaheza wajuhuri rejei arumazi ungo za hatu waje warambie bomba kuranti kuzia dingohi bomba kuranti dingohi bomba kusisi bomba ebala gutsujoba kishahina mna ila hata ntundai abenge narilekeze ziankiliza hatu rikewa subirifu rirambwe kabano ridunguye linye ya kweli yabo haina mwana nyasi yakaharuma yelinyinu ya wahia ya devie maana mehani wakati miuzamba kabano ye problemu tindanyi wananyasi ye problemu da wala ma politisi wa huwala wajawa mhadayani wamwambiani zendrabo parce que hizo tipia hizo rikauze shele zizia vala wala ndo sisi rulo na problemu ya hatu ndasinao shatindanyi parce que banu ziankiliza hatu kazijafanisiwa gijokiri mndu haelewa ya ukaya ambeseye ngono kaya ambeseye la alla haini heli tukaya wala nguna mbio ndrabo jana yanambia ndrabo juzi ikebala leo kutoka unambia ndrabo abala leo ngujo yanambia kweli c'est normal hiyo ndeni hiyo kibinadamu donc yabo nyinyi bwana nyasi kartina problem za tunasena nyi ekamuyelewa ya ukaya no ngeladhimu rejei harume bwana ya hatundera wane ila mbana rakarayandisa rijerendera zinga rejei balamba banu watu ono parce que hunudo hanyu linudeleda wela hanyu zabarende ni mtu urambua kali nudeleda hola hanyu ebenge ngare mparao ni bwana nyasi mrejei place de la république mrejei rijeri amplifie hususan danyi wandosha hangu wadzadza hangu wanawashe ngamu mparoni hanyonti pia na haina mdu jopalisaye video inu bibi Radhia na mama Kele na Baraka ekamparisaye video inu na mfanye jitihada mwibesheyo wana nyanyi wanwazade raka ujihunra place de la république wawambie warejei na mrejei place de la république na mrejei elfu mbili kabili na mrejei place de la république rijeri kazane baga ritokunde marunda dizo sisi wasaya sodomwambiani kayangari jua wensurandi saye mbwana shakari tujua usiku ijoka uhisa ebenge ngari mparaoni na nyiwa baba hatu na nyimabani hangu na kaudomo nani place de la république ikawo ujimlifu wa hanyu tirenge mafoto wazimale minanyi zila souvenir nyi uona kanga mfanyo ze pibu za hema damano miutie mafoto ya hangu daminanyi ili niwonese ya ukaya vanu ngamu mlindoni vala opandrado kaya vala njarudi kamrejei tena rajarado fanya mapicha yala wando ulivondo ni Mwenyezi Mungu kamrudi tena marejei ngamu mtafadhalini ranyi mabani hangu ranyi wababa hangu ranyi wanashi wangu rilone mapicha yala ambaba hanu bazi maraka uduyarenga place de la république ngamu mparoni mrejei na mrejei rijeri kazane mbwana le combat continue vanu habasa ndio anadhimu yembwana ya hatu ikazane haukabano karibu ile jeza vanu yabonga rendo rafinihwa dahari ebenge kwezi watukufu 2000 insha Allah emanifu gejo ukaya place de la république ebenge narifanya hawinji hususan danyi wandwazade ukaya mimi ngamuhakikisho ya ukaya kama amba nyurenda karjaparona wandwazade warajaidi ngoni izo mko hamba nyurenda nyuzi wasulisha ebengeti jo mtafadhalini ngamu mtafadhalini mrejei
na mrejei abenge haina utoparisa video yinu nyinyi wazade ndungo uja Place de la République haina utoparisa video yinu ye message yinu na muiveshe wananyanyi wanawashe mwaka udo junda balanda danyinyao raka udo junda balanda sinao ya ukaya ngasi wa utaji wa hao si wasaya kartina ze nimero zao shenge ngasi nizo rijowa para prive ebenga mto profite ukazio inu kwa njia banu nimwambieni ya ukaya ngari mhutaji yaoni ngasi wa utaji wa hanyu mwanama Barufu mwanama Fahardini mwanama Boltolemzeye mwanama nganinganyi wenji nganitsina ushindani kensibanu ni Nurdini Mbaye nyoti pia giladhimu mrejei na mrejei nje mzingare mbwana yanyu ebanunga muhentu zaondo enga mzimbiza upuumadzi amadezila wala wakaudohamba wakarumaze voti watu ujua kaila wola eolande madzi wayo yabola kana uona nziro sha yinu ndiyo ladhimu sisi rizingare haukweli haukainu ketuladhimu rizimbize mru yinu kaituladhimu yembwana yinu ketuladhimu rizimbize mru haukabando bahanu baloe mishinzi bando bahanu redorata he mishinzi ya upangaye nti yapo banu kartuladhimu ribwalejeze yapo baladhimu ribwalejeze ndabala ranzorende rado rumilwa renikilwa wanariali retoma boshoniki hari yabo bai renikilwa wizara renikilwa direction ani hari yabo basi yabo hujuma nsale komma bamdu hende hanomewa directori hanomewa ambassadori hende hanomewa udepite hende hanomewa gouverneur halafu hizo ndizo ritahwa riparwa rende rafanyiwazo hizo sisi wasaya karti tayari ya ukaya wadu hangu hawanrubo nze hari Union Africaine na Union Americaine na ntujua hindini ya Kifaransa waje wadojere zenongo za hatu za henti ngarita haurikane eta souverain ngarita hauke dasiwa sisi wa Komori dorikensi rifikirie za ladhimu rifanye harumenti ya hatu neza harumenti ya hao zenti zao ukwa dori para wenda werila shawiri ebenge wasi wapara wajewa rile shawiri shawa wanu wahondaridera kolabore na sinao wao hiyo homba ndio ambao collaboration mahadisi ya hatuna sinao ya ukaya ngwatsahoesha hatu batunga tsahoesha hao izo nongo zindwa jina yabondo wakati rijoka risari pangayensi halafunga ritsaho uwanzani woka unaurizia woka utinamuyano waharuma shevande shanti kamil haina baba hanu rijoka hanzani ndera tsaho uwanzani huo ngarjujwa ndera utsaheba hata Seychelles hata Seychelles wala watitira hanasi shagar jodu warende yorendera angalie yemetodi wafanya hata wa developesha isi washahao pourquoi pas emnge kwezi ngamendo na ukazabanu njo samihi bahati kamle shanga mjua ukayanga minanti uzinji nja jabanu nimlaheni nimwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.